نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء أينما كانوا أحلت أرواح من مشاره الأرض المغاربها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام بن حجر الأسقلاني ثم إلى رأس بهذا المقام ليتعبد زوجته والد أحمد بن عبد الله أخوانه ثم إلى أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين وغفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa qala radhiyallahu an wa an Abi Musa niki wa an Abi Musa radhiyallahu anhu lan den riwayataken saking Sayyidina Abi Musa radhiyallahu anhu anna rajulaini sak temene wong lanang loro iku ikhtasama padu. Sapa si wong loro? Ikhtasama iku padu sapa sing loro padu atau karan fidabatin ing dalem mas'alai hayawan dabbah tunggangan hewan kendaraan walaisa lan ora ana iku liwahidin kaduwe salah sijine wong liwahidin kaduwe salah sijine minhuma saking wong loro sing rajulain ikhtasama niku apa sing ora ana bayyinatun saksi faqadha mongko mutusi biha kelawan dabbatin sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bainahuma ing dalem antarane wong loro den putusi nisfaini ing separuh wedang ing separuh rawahu nyeritakan hu ing hadis sapa Ahmadu Imam Ahmad wa Abu Dawud lan Imam Dawud wan Nasa'i wa hadza utawi iki hadis iku lafdhuhu lafati sinten Imam Nasa'i wa galan ngendika sapa Imam Nasa'i isnaduhu utawi sanad hadis iku jayyidun bagus dari Sayyidina Musa radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis ikhtasama anna rajulaini ikhtasama fi dabatin wa laysa liwahidin minhuma bayyinah. Sesungguhnya dua orang laki-laki pernah bertikai, terjadi perebutan di antara keduanya di dalam masalah dabbah hewan. Wa laysa liwahidin minhuma bayyinah, akan tetapi di antara dua belah pihak tidak dapat menunjukkan bayyinah saksi dan bukti. Faqadha maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan kepada keduanya dengan dabbah tersebut bainahuma ditetapkan nisbain menjadi dua bagian. Orang dua atau kar baik barang sekerbu gelek teguk si A utawa teguk si B atau barang sekerbu gelek posisinya berdeneng orang lain andi orang lain cuma orang dua ini kan nuntut si A mengakui tentang hewan dabbah si B mengakui tentang hewan dabbah beda di mana hewan neka teguk orang lain atau etaku salah situnga A atau B. Nah dari kedua belah pihak saya pada ngakoh memiliki kendaraan, memiliki hewan tunggangan kelak pada anda
sebeda bayin ada saksi. Surat tak negu, surat kepemilikan tak andi, buku-buku perlengkapan tak andi, terus ban meledak siapa saksina siapa ada saksi. Dan CB tangan di pada ngaku. Nah, saya yaku gelak bisa jadi bareng nikah bareng teku si tergugat, terdakwa atau teku orang lain. Nah, kasus yang ini gede remah. Faqadha bainahuma niswain, maka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memutuskan di antara keduanya bainahuma niswain, bagi tadi dua kendaraan ini benar berarti pas togel beli enten daging kalah karena pada kebutuh kepemilikan hewan tunggangan gelak karena pada ada sebedesak seben bukti, maka bagi tadi dua bi Kanjeng Nabi. Seminggu berneng A, seminggu berneng B, seminggu berneng B, seminggu berneng A. Bagi sini bi Kanjeng Nabi. Bedes ada bu, sebagian ulama berpendapat bahwa kasus sengak nikah tetap tidak memutuskan harus diputuskan. Artinya takut dikit beda gesekan boleh selama ada keputusan, karena mau terus berlanjut status sedabah nikah ki ngambang. Kita pasti di insapa kita pasti karena jadi dua deki bapak ada umur deki ada rumah kebaban area sebagian para ulama harus ditentukan ane ke din serah tetap bagi jadi dua tapi harus berde sebangala sompah tidak rumah kutu sompah mare sompah baru neka berkaitan kelaban hadis-hadis sebelumnya kita tetap mutuaki ke sompah. Nah, sebagian ulama. Adapun secara fikih hadis neka mun itinjau secara fikih. Secara fikih. Saumpamana beda orang arbuan kendaraan. Arbuan apa bae? Nah, cuma contohnya dabbah. Hewan tompaan, saumpama udah rebuan tanah, rebuan bungkor, rebuan apa baik. Terus ada saksi, ada pada ada saksi, pada berhak, pada bengal sompah. Ya, jalan keluar berarti dua. Ya, jalan keluar berarti dua. Rosa paro berarti. Mun secara fikih keterangan nikah pertama engki peneka dalil bahwa jika satu barang diaku oleh kedua orang namun si keduanya tidak mampu menunjukkan saksi atau bukti, maka wajib bagi hakim memutuskan yaitu barang tersebut harus dibagi menjadi dua bagian. Paroh dibagi luru bagi daerah mah gede kesepakatan boleh daerah ya. Semengguedeng, dumengguedeng, sebulan edeng, apa 2 bulan edeng, kutu beda kesepakatan. Nah, cuma nikah wajib, hukum wajib bagi si imam atau hakim ketika beda kasus perebutan lahan atau sengketa lahan, sepada atau kendaraan dan lain sebagainya, sepada keduanya kak dito mengakui pada ahli waris pada keturunannya terus ada saksi, ada bukti. Maka harus bagi menjadi dua bagian. Nah, secara fikih lamun beda orang dua mendakwa tentang satu barang yang mana barang tadi itu ada pada salah satunya, baik ada pada A atau ada pada B, maka pengakuan yang lebih dianggap, pengakuan yang lebih diterima adalah pengakuan orang yang memegang barang tersebut, tentunya dengan sumpah.
bareng ternyata berneng B ngako ada tang bareng kok yang dihaki neng ria unjar tang hajar ngata ku engkau lebih lan ria mau lebih lan ada apa-apa mak tungaren ban kabin setia bareng eta ku si A si B ngako maka si lebih etrema ojan si A karena A si neku lebih kuat sompana lebih kuat pendapat si A saya lebih dingaki daripada si B bisa jadi orang cuma ngaku tapi mon bareng mulai keteku orang si neku nikah bisa jadi orang mungkin bilan meleh atau oleh hibah atau lain sebagainya warisan dan lain sebagainya. Nah tanya ki si A si neku barang din bantang deh bengalah sompa maka selebih dingaki selebih etrema maksudnya dingaki nikah selebih etrema sompana pendapat si A si neku apa barang nikah mon etinjau daripada segi hukum fikih. Nah, mon bareng berendeng orang lain mon bareng berendeng orang lain mon gelai teku salah situng mon bareng nega berendeng orang lain si A bareng si B nega pakunar puen pada ada saksi pada ada bukti terus dari maka imam si hakim wajib memutuskan kada bahwa bareng re benedin been aslina arele berendeng tanah ngoreng ria berpindah tangan wisan barang ria benedin bapan been benedin embun been maksudnya ke hakim iya sebab berneng orang lain ria are benedin keluarga na been sandi tapi kan bapak tapi tak kebala cak ni kalau paju cak ni kayak jual cak derma orang ngagule ni kedin bapak sebe ngaku kia se ngaku kia pada rebuan bareng si berneng orang nikah maka hakim harus memutuskan deka orang kedua Arya benendin ban sejelas barang ria berpindah tangan berpindah kepemilikan berarti barang ria benendin ban wallahi benendin ban wis sop aja tak patang napa nyaman tak patang dedet tak patang nyaut kemudian seneku barang esompa kia sengakoh ya esompa seneku barang juga esompa kemak maka saya bengala sompa berarti ini saya berhak cuma mau pada bengala sompa saya repot saya bagi hakim repot mau pada bengala sompa karena orang lamba orang bilen ini kamu ke sompa tako kan ngiding kata-kata sompa ini kamu eleng sebarang pun tako belai tako tak selamat tako beda apa-apa ke budi gimana makin ki kecap yang kebiasaan nih kaponan. Nah, mon pada bengalah. Nah, ki terpentar hakim, tadi hakim ini kudu baca bijaksana ungku, hakim ini kudu ngerteh dalam hukum agama. Tak ban soroban tadi hakim ki repot juga dan kadang hakim main gia nerema sogoan wela pokok mau menang kok separuh edeng repot pun ulangan itu menang tok mau tadi PC tangkep mau orang di PC mari majer ratin sekali bebas arah alasnya sopan tidak kami tahan karena yang bersangkutan mempunyai perilaku yang baik dia sopan. Wah, tadi mon sopan tadi pola pada orang yang berkaitan bi hukum pesopan baik engki hakim tak tahan karena alasnya sopan. Kecuali sampean mon persidangan sokon sabuk neng mejo kambi arokan tak sopan. Tadi sopan ini kemangkin pada hukum lagi ya. Burung tak tangkep mon sopan. Sering sesopanan di WC.
Mun saya ngecok kajur orang masalah ajud sujud ya dan hakim masalah lebih dari sopan wis. Tolong wis nangis terlalu hulu tetap 2 tahun penjara. Padahal ngecok kaju. Lemare nyogok alas nah sopan. Tadi sopannya kemangken wah tepak. Tadi anu mangken. Ya. Burung tak yoko mon sopan sampean. Lho man kan kula pun lo sopan nyom tanang kula. Tanang hakim jelik balik tanang. Sepatuna aku yaki sopan kula pohon. Dadi mon sopan pacet binek ratin sopan. Apa bebas. Budak singkatan wa sopan ya. Sosomapan. Ngara to Pak Hakim to Pak anu je ngara toju erebe ngara. Burung lawe lu sing ngokom tak apa-apa tok deh. Lawe lu wis. Lek kening sopan. Pokon setiap somde ya sopan deh kabeh setia. Bal-balan ki sini kan kancana kala minta sepora sopan kabeh pokok dadi sopan kabeh setia. Gara-gara tak yokomnya polan sopan tak yokom. Mun mulai ngajak tanya aki sopan ada apa masalah ajud sujud ya tembak jala pola la tandi sopan santun mun bine ratin alasna sopan masuk ki sopan dia sosomapan la ilaha illallah bahaya hakim ngani genna aja lah genna padeng pun nega pun anjam naraja naudzubillah ijak dadi hakim ralah lako lain apa lah rosoan tap terus dadi hakim bahaya nih kah semak ada riswah semak ada kesogok bolan berkaitan di pengadilan nih kah la ilaha illallah termuka selamatnya nih paham gitu timon beda-bareng terus bedoreng dua pada ngakoh maka bagi hakim yang kita neka bareng gelak bagi dadi senabah dadi 2 atau kesepakatan darma wis jual we berarti pesina bagi dadi 2 Pak berempar ya pasarna ya pasarna apa saper ya masalah 7 juta sahabat ke pasaran 7 juta berarti dari 7 juta hasil penjualan segala dadi 2 tak harus napa manfaat namun tak setuju jual berarti manfaatnya separuh wedeng tompak seminggu di tompak seminggu ning ngebi keneng atau jual jadi separuh nisfain di separuh belum 10 juta berarti 5 juta edeng kan goreng 2 nih kak seneka loh mek kare petok setengah 2,5 ada mak hakim mah 2,5 oh iya jadi nyepak nyandung hakimnya napok nampeleng oleh tok pokon termo kita ilmu semanfaat jadi mon bisa pada kejadian ngak nikah sampai mungkin apa potos secara kekeluargaan tak usah kere-keran tak usah kartokaran tak usah orang ilari apa pemare pepotos tak usah purubun dari remah diatur secara keluarga saya ya saya wallahu a'lam bissawab Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وارزق الكل
حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. فاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض مغاربها بريا وبريا خصوصا مهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي خالي عقسم والفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفرم قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله باراس قطب رشاد البلاد الحبيب عبد الله حداد أحمد بن سنابشي قطب الملي الحبيب علي بن محمد بن حسين الهبشي وأصولهم وفرهم قطب رشاد البلاد حداد ثم إلى قطب البار الحبيب عبد الله بن حسين مقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن السقاء ولازم ممر محضر وإخوانه الحبيب علامة محمد بن عباس الملك والحبيب عبد القادر أحمد جيدة والحبيب أبو بكر قرسي والحبيب ثم إلى روح وطبا فكيب وطبوته وأصول مغفر الحبيب عبد الله ساني والحبيب جعفر بن شيخان السقا والحبيب عبد القادر والحبيب ثم إلى الحبيب هاج بن شبكر يسار والحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه صاحب الحول الحبيب حسن بن محمد بن هدى السقا وأصوله مغفر ثم إلى الحبيب صالح بن سلحمي تنقل والحبيب محمد هدر بنيوان والحبيب عبد الله الحبيب هادي بن عبد الله هدر بنيوان وأصول مغفرين الحبيب حسين براني والحبيب جعفر بن علي بران والحبيب حسن بن أحمد بهر وأصول مغفرين ثم إلى روحي جاس بن سالم زوجتي وجه هاشم رافي وزوجتي ثم إلى أرجاد به مهاجر وزوجتي الجدع وزوجتي الوالد منير علي وزوجتي الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويميد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ونضغشهم بالرحمة والمغفرة واسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله يسر كل أمورنا أمر الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم ضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجينا من القوم الظالمين يا عطاء ويا معطي بالعطاء لا تبطئ. صلى الله عليه وسلم محمد.